Kiembote yona lingala. Kiembote muta mutu. Kiembote. Muta mutu ukisunzula nge nani kiekanda kiebata kotuka ukisunzula. Mono Debola de Vundes, mono Nzombo, mono Vuidici, mono Makeda de Zombo, ki vata kuwitini. Kimbambi, Sediama, Kivata, Ngudiama, Kimbambi. Putamutu, zelu vila lwa kwenge si lena kukivula. Zelu vila lwa. Mono Vuidici. Putamutu, enjoyo luwili kumbu Debola de Bundes. Putamutu, enge tsoni fuanga atwazavo mwana Nekongo mulinange. Oyoka kasoni baye bakiyoza li mwana Nekongo. Na yoka soni teme esala nga fier. Po papa langa angolais, maman langa angolaise, mais ngana botama na Congo. Mais ezali mboka ya bapara langa na koyi ko ignorer ngote na koyi ko wanga na ngote. C'est ça. De Bundes mingi bayebi yote. Bayoka kana nzembo bazo yemba mais nan ba mona yote batwana nini yoko bisa bango eloko na olobaka boye bat bakansaka ke somo bazo yemba na nzembo neti abonga neti aza millionnaire neti ana makambo ebele ezala ngondengo wana te ezala kaka ke omoni ba musicien baza ba congolais baza ba ngolais baza ba congolais braza baza ba gabonais ba camerounais baza ba ndeko na biso tozalaka na bango ensemble ezaka ke okoli na camarade na yo yo mécanicien camarade no muso ya directeur muso ya musicien donc soka zui pose a obosa no ya kotia ezali ba musicien baza ba ndeko na biso tant tozalaka na bango en plus tant bazo ko ya ba poto awa biso ya tozalaka na poto tant bazo kuta biso tozo yebisa bango ke no awa ezalaka boye awa ezalaka boye awa ezalaka boye soka sali nzembo ako compenser yo te na nzembo pona nini yango wana ezaka te ke so ba lancer muzo apesa ba mbonge belé te oui ne bandeli oyi opesa ko créer relation metant en relation ekoli bato so ba peka so ba mbongo te neti ngaboy so boy ngana nzembo bo mona teke na pesi mbongo te ya ba relation on a créé déjà c'est ça wa mbuta muntu nge mwana Nekongo uninanga ekwaku tuvenge kula diana Nekongo ediambo na dibwa tokala tokubama katuvingi diaka kovo mutu nakafua tukondele nzimbu zezike pangi yetu ezo ngindu kidiambo na koma muna momambo tutavanga na koloba boye ne loko lobi normalement biso bato wuta Kongo bato wuta Angola tozana boyoka nete boyoka na biso zalaka mutu akufi to yete ocheba 20 to sangisi OK soki communauté na biso yaki solide to yaki makasi baba kambo boyeta musubi mabota musubi ngaza na ngote po tozana ba association te bana na biso bazo se retrouver te baza na place moko te ke o baza na centre na bango bakendaka bakutani babeta ba jeu babeta ba carte basala ba change ba mo tozala na ngote omona mwana ya oyo na mwana oyo tata ona baza ba camarade mais bana na bango bayebani te ozo ba kende kuta na côté mo yo aka mwana wana abomi mwana wana tango ya kuta na mwana no mutasali bo mwana no mutasali bo donc faute eza pa na biso batata donc faute on dit ma faute wana la faute na biso po tolakisaki bana na biso te comment ko vivre na communauté tosali pe eloko moko te communauté pe eza te tala baninga ba Sri Lanka ba Somalien omona penza ke baza na communauté na bango centre moko eza wana ya ba Somalien mais biso zato ata na centre moko te ba dirigeant na biso ka boko pesa ngo to sala bo pesa mbongo balie donc sérieux pene eza te yango na osepela mingi na événement boye tant tozomona makambo boye to créer eloko moko boye ezala mpona biso ba congolais soki to créer eloko tokokuta na biso nyonso ba congolais bana na biso bakoyebana makambo boye ekozala te butambo mutu mambo vovele mambo mamfunu yeka yesunzula yesasula mambo to boba enza si alandamu engediaka mambo magu si olandamu kasi diambo di mfunu vovelevo koeto Louisa no mokato wao mbuta mutu tumwenevo tokalabaki mosi
tuvangema tuve edio diambo dipanga melekala amase edio diambo dipanga melekala ewa utwazola bo ekanda dia ukulu azaya kosongonda tulinanga lukutakano tukalabaki mosi kinzu ke mate ezongindu hidiamle na koma muzongindu mama kem de kalavaki mosi ingana bambuta batele ana mona nwa tekita seke diambo divuidi diambo kina diango sikoyo nangela lo baboy mundo kwa mukolo soke lobilika seke problème ezali yango tozoko beta toujours c'était na bana na biso na basi na biso na bandeko na biso nyoso tozala na boyokani tozala na bolingo communauté ezala moko ezala mutana Brixton ezala mutana Credo ezala mutana East ezala mutaza wapi tozala bomoko bana na biso bakutanaka bayokanaka tomonaka basomane babalani bana na biso bakomokile bala ba Nigeria bikolo mususu bana na biso bakomokile bala ba Ghanaien sikoyo critique na biso ezokende wapi tozoko suka wapi donc conseil ngana kopesa ba oba kolanda bande oyo bo rejoindre biso boya tosala eloko moko babaka union fait la force tozala mutu moko po tokende liboso soki totiki kaka boye talaka nde tozokunda bibembe chaque semaine tozokunda bibembe eza malamu ata mokolo moko te disongelevo engindu tuizilizawu ze ana ne Congo ngindu zembote tokala paki mosi tokala emaki eto ediambo na dibwa tokala tokubama ezo ngindu disongelevo zembote tutwapanga momo imamu tokutukamba ngindu zembote kawako iuna bongolo meso mwene wao buta mutu mbwene kiese wao ibakidi ndingala yaka nza batala lingala yaka nza mukega yaka embuta mutu emomambu fulumeni nanga endio yo yaka pangeto buta mutu ukisunzula jina lyako nani kumba kunani enge kombo na yunani americano seto mutu mokwa engediaka mwana ne Congo mwana ne Congo mwana yetu tumakela dozo 100% wambuta mutu zefata diaku mboga bina kadi ambuko esediaku vova sine de sediaku esediaku ngudiaku nani muta mabele mambe ndembisala mère Seto Louise endio diaka musivata musimakela mbuta mutu ekwaku tuisidie ngindu tuvanga ana ne Congo tokala yeto kulupaki mosi ediambo na dibwa tokala tokubama katuzolo diaka kobo ediambo na dibwa tokonde nzimbu tokonde yatu ezozo edio emomami tokupanga etokukamba kingindu nangazawo line boba ngeye munazo ngindu ozala bien tokutanaka tosanganaka topesanaka mayele tozala bomoko mpo makambo ekende liboso ewambuta mutu emono sivimbwene bo enge widi ndinga vata vutukidi kotele mu emumbobo disongele bo mwene kiese wozele kubjuvula enge soni fuanga vo kufuanga soni kuna kama bonge mu musipata ulinanga soni fuanga yoka soni te na yoka basekeza mboka na kai mboka ya bakoko ya bapere na yoka soni te buta mutu emono mbwene kiese kile kupuna mbwene kiese endio pangi ama kiese kapenge ekuma ukembo yeka mukwisa nginanga to mogena ewange diaka muluta kwa kuninanga widika ke ndinge bata butukidi buta mutu eyai emono accounting nanga yamu na YouTube ewa use kote na YouTube ewa kidiambu sole popa kuna hatu inange kunza akulande ngeye eno lukumiki diambu lupa diambu mosi enza diwa kima ulanga ya maa lupopa kwa hatu ngala lupa kapu ndenge na uda iko lupa tozala bomoko na kata communauté eloko nazoko zongela toujours na lingi te tokundaka bibembe chaque semaine
bakomita ba Somalie awa tant tokendaka na tomona ta Somalie moko akufite. C'est ça. Na tomona ta Niger moko akufite. Na tomona ta Ghanaien te. Audiaka ana ina ngao. Congolais, Congolais. Finalement tozali kokende wapi? Oui, faut dire pour na biso batata. Tondimi yango mais bana na biso pe. Vous comprenez? Bana na biso pe. Bino moko pe conscience na bino ko esa la paix. Toko bomana ti wapi? Biso lelo tozokende na komona nzambe. Bino bokotia na mokili. Bokoteya bana na bino nini baleki na bino nini. On a ngaki na loba yango wana. Die matondo. Wambuta mutu nge kidiambu kobele. Ilo bango ka yango wana. Yango wana lobaki ke kozala bomoko kosala. Yango wana ka. Bango susu Mama boya mama. Ozo ete. Ye makambo ukuta. Kamera ozo ete. Ashley. Endio yo mwana endiona nketwani. Yani diaka musibata. Mama banika kimbote ko mnadinga la banika kimbote. Lobata na lingala. Ama banika kimbote. Adi ambuko mbwene kiese. Endio na mwana eto mutamutu ekanda dia ukulu kolinanga woltu mone bobo endio yo mutamutu butira kikumba kwenge. Debola de Bundes moko de tumokinanga. Yani Debola de Bundes yani dio mutamutu Americano seto le grand mayas mutu mukwabu. Luweri esibata kana ana ne Kongo nza imvimba de matondo lutumasala.